Uhambo lwakho libenzima kakhulu futhi emculweni. Ngeke ngiyazi ukuthi uke wadubuleka mfowethu ngaphambilini. Athi impilo yakho nje khona lapho engahambi kahle or umsamo wakho khona lapho ungahambi kahle. Ngasichaza khona wayenzakalani futhi uzodutshulwa ngabantu. Nami ngiyafisa umsamo wami kuba uNkulunkulu uyangikhanyisela ukuthi ufuna ngabe ngenza njani ngoba kuvela izinto engingazazi ukuthi ngayimisa kanjani. Lapha-ke kufike enye insizwa kwakulesibili. Ithi insizwa enye ngikhonzile ngiyazalwa mfowethu le Pitori. Ngisacela siyocosha amaqatha nje sobabili le ePitori. Ngithathe nje futhi ngishiya imoto yami ifike la ngithathe sihambe siyoshona khona ePitori. Masifike ePitori ihamba nabafowethu nje abathathu. Ihamba nabafowethu abathathu yimi-ke kakhona. Masifike sishisa inyama lapha ePitori ihlale nje ejardini ngaphakathi. Bese ehamba yena mfowethu ethi hayi mfowethu awuthi ngiyothenga enye inyama la khona abafowethu abazofika la. Ngifuna ukuthi uma befika sithi mase siyihlale siyiphuzela ama-drinks ngabe sengisukuma sesidla. Abathola inyama ikhona. Ahambe ayothenga inyama. Ukuphuma kwakhe ufika imoto iPolo elimhlophe. Malifika iPolo elimhlophe mina ngitshethi labantu la akathe lo bazofika. Xa befika abantu bekhulule ngenduku kuphela bekhulule ngenhlamvu kuphela bekhulule ngenhlamvu. Silimaleke. Lo mayebuya yena lo obeyothenga ubafica basadubula afike-ke nawo agadle kubo laba bantu ukuze sikhona ukuthi-ke mhlawumbe bexegise bekhona nokuthi bebaleke-ke lo munye kamshaya-ke bazoficwa amaphoyisa-ke lo amlimaza. Kodwa nje isigameko sokuthi ngilimala kwaba into elula nje kanjalo ukuthi umfowethu ungibizile ungithatha la siyodla inyama sengifike ngilimala kodwa kusuye owayenza ukuthi abantu bengilenze kusuye. So emculweni lento affecte kanjani mfethu ukuthi ngaphi uyalimala ngaphi uyacula and ikulimaze kuphi uhambo lwakho lento leyo? Ingilimaze kakhulu la emculweni ngoba ngiyangibona uma ngehlelwa izimo khona la ngibambezeleka khona ukuphusha umculo nokuthi uyofika la ngifuna ufike khona. Umculo wami abantu bawuthanda kakhulu kodwa uma kufuneka ngemcimbini la khona abantu angibizwa khona angikhona ukufika mina ngenxa yezimo ezithile. Angazi noma yilo londluzela iminyama noma ilo moya ukuthi umculo uthandwe kodwa mase kufuna uyosebenza ubuyisa imali angikhona ukufika khona lapho. Nami angazi yini inkinga ngoba ngilimala-ke ngiyavaleleka ey'ntweni ey'fana nemicimbi. Ngiyavaleleka ey'ntweni zokuthi ngiphushe umculo wami. Nami ngisho ebantwini angisathembi muntu sengigcine ngisazi ukuthi ngizothi ngiyalapha ngifike ngilimala. Ngizothi ngiyalapha mhlawumbe ngakhela uZulu noma umuntu engibiza angisakhona ukuba umculi nje ngiqonde. Sekuwenza ngoba lento ikhona phakathi enhliziyweni yami.